Ama ina ba talifusa ni omasia ba kezoai ta Yesu Keriso, ma rezui ifulita fododrongo da romali lobalangi, ba fatuala ta fododrongo da romali lobalangi, da ta honoga da mafefu. Ya iroroga de demi aba gera erami fa ohahau de adre ke lobalangi, sabele moroi ba gera erani hafefu ba ke Keriso Yesu, mangadra ita. Amani amoni sola khami basorugo yawa. Basi ma khare itur tedema. Babe amai basorugo. Baba na haime. Babe amai mamafe na hia samati khau. Mino abai si halawau baguli dana adre. Ba mangabuli dari ba pangihau na hia dozi solo ya uga. Ni tur tedema ma khare. Ba ina oma omusoi atede. Fahau aga bandar romalima. Fa aboto badedema fatola mahamu na hia si soya uga. Bade Yesu no mangadra aga ya duhu. Ama ina ba talifusa ba khazo ayata Yesu Keriso taroma lilo balangi ni renusida ya ia tihala moroi basura Yohane fazaene ayati telungafulu irugi Yohane faza ayati ngafulu irugi ngafulu atelu imane taromali lovalangi. Ba atoni fahalnia ba lamane melarongo da huho sabe e da hanihaza naha mamodrongo da ba me ila dunia Yesu kuma kekeke ni fahalnia ba da ba imani khera. Hadia fatubu khemida bahebisa nami ila dania mei yawa nononiha bazi so ia fena ehe hazangorifi le maneguna ne siniha ehe ha bafa auri da romaligu adre niwa egu khemi simane papaso ayati da romali lobalangi ubai drama ina fefu yahobu salom. Ama ina batalifusa bakhazo ay ta Yesu Keriso asese bereta urongo-rongo khedra satua mefena la mane istilah behede amuata niha mata deniha bagina te iadae lawai sangeli-ngelifi za maho-mahobu balawai sama homahobu ngelifi eluhanya irama ina na lawai kheda si sehi na la dunia ita bazatule bafatu kheda tabalinga ge solo ya ita bazile sehi bana sosa dania za odrenisi ya ita bazile baga odrenisi ya ita maner bazile karu-karua ba aliu si baita tema aliu si baya doni de tapadau lagi luhania tabalingaga sama hobu ngelifi batabalingaga ngelifi sama hobu fatu kheda si sehi ba alio fatema baduda zile sehi masih lebaga si mana deda ni faha bereta me ifa ema khera Yesu haniha ia ifa ema vaya ia ge fangorifi ifa ema khera Yesu vaya ia no ia roti fangorifi ada ifa ema da me aifa ibe geniha si 5.000 me aifa ibe geniha si 5.000 ba ilau ia basita bai nasi ilau ia ba gamau du gafana uma ba meno ilau ia bada bala ia ni hasato la alu ia hana bala alu ia ni hasato hana bala ia bermeno abai ibe ege ni hasil 5.000 mige adalah mande dederan nata Yesu areba le olofo ita ibe ege da sabo ita batola ibenehi siduhnia bala bala alu Yesu berwangalui ge soguna bapoto ada me la sofu khania la maneni hasato hamiga so bada atua
Hada ibe evane mali Yesu imane banguma wami alui dra o tenga mai ami babangalui ga fangorifiar. Mai ami mangalui ge bermeno avai ubi iguni hasili 5,000 ada. Ada ifadua hera Yesu yo paha hera vaya ia ge fangorifi. Ibe hera mahal Yesu vaya ia roti fangorifi ada. I ada ena faduhu de rakhania. Berme 12 si faduhu de khania, 12 si manga botonia. Baywa le hadi olofo irugi gete wa ara. Meno avai ifahal ira Yesu bamila rongo da efefu hadani wa Yesu khera. Atoza mati melo da atozo lo Yesu melo da sila faduhu dede sifatuvu baba mahal ni wa Yesu are. Tenga hafatuvu ira, tenga halefaduhu dedera, mofan ira larei. Nah bahasa Indonesia nia imane mengundurkan diri, banyak yang mengundurkan diri. Lamane banguma huho sabe eda hani hazi tola mane ma ya iya. Huho sabe eda hani hazi tola ma modrongo ya iya. Bereme abua khera babolo bereme abua khera bapa nima medro mana bereme le faduhu dedera le aboto ba dedera hani ha Yesu ada sifahu huwa khera le aboto ba dedera vaya ia no fangorifi si otare zorugo eluhania bahula le masuk akal khera lamani dedera hebisa bala apa to Yesu hebisa vaya ia pangorifida. Ada bahula fatubu khera, ada bahula lao ba medro maneva momofane la re Yesu le lao ia saai. Le aboto ba dedera wa fangurifi bazorugo ni wa Yesu khera. Le aboto ba dedera li khama era wa nama mati ita ira ke Yesu Kristo ada banoti orifi ira ahita ira bahor ahita ira ba fefu banga pala sila sehi. Le aboto ba dedera vaya ia nolo palangi. Sapawai banua siawa apodano basa ngapuli basorugo tania. Ama ina batalifusa bakazoaya ya ita Yesu Kristo. Agasese ai fatubu kheda ni wa lo palangi are. Agasese fatubu kheda da romali lo palangi na itegu ita na I amenesi. Bamaha dia maneni rongoda da romalilo palangi. Aga sese leta tema aga sese tobali fa abau dededa na tarongo da berme baba matou da la khemilo palangi berme babo angirai geda la khemilo palangi ha mane fa alawa gira erada mane ni angirai geda. Ada na soda roma di lopalangi ni rongoda, na sola khemi lopalangi ni rongoda. Si teba ikhamu era-erada, irege le masu akal, le masu logika bagira erada, adga se fatubu heda, le ta tema ba le ta o. Medro mana sa na bada mana abu abangirangirada, ha babe manga, haba ba abuso soguna baboto soguna bagulita nare. Tawalingaga manefe mangadu hova aurida. Ada dania ba agasese leta o fatubu kheda hadia ni faima lo balangi kheda. Asese fatubu kheda nalamane aro de bakhaso aya. Nai fataria mena so gabula de sonoro de so apu tada. Ba tarongo mena da romali lo palangi sang aro de bakhaso aya amati ke Yesu Kristo hasapala ai fa ba gabula de. Tamane mane bahaba de da. Hadia la aro de khaso aya. Banale imo halewedo bale mangado. Nale imo halewedo nale marasedo bo halewe balu sudah gefe. Akasese alu khada da irama ina. Akasese fatubu khada nalamane. Lau angadre sau khaso aya fefu ba urima. O musoi etede kelopalangi baba ngadre. Basita pada etamane banguma
Hada mana ge luah hawa ngadre-ngadre. Hada na nomang ngadre-ngadre mana. Bata bokai huru ta dania bala hadi uda. Tak bokai huru da itu vangadre bala hadi kefe. Ula na fatubu heda vangadre. Fatubu heda bape amui bapa sumangeta ke lopalangi. Medro mana sa nalawa Yesu roti fangorifi. Ya iya ge fangorifi ada. Atau ni hasil masuk akal bagi rakyat nia dah. Lama ni panguma hebisa bata apa to Yesu. Hebisa memang ada boto Yesu. Da ufe fubur ira ama ina. Berme fo angirai geda. Va ibu lah kami lopalangi hadre gikira irada. Pangira-girada bapak aniha ira ama ina. Terbatas. Lei kamu tu dali kamu irada. Hadiah mana ni falua lopalangi keda. Aga sesi lei kamu tu dali kamu irada. Hadiah ni falua gohi tu lopalangi bakda. Ada berdai rama ina. Ena mati ita ke Yesus Kristus. Faduh da bapak ibu ala keminia. Tak dali ke mana. Vama turunia tu irada. Daan ni foto imam mati bafaduh dede ke Yesus Kristus. Aga sesi niha bagi nete adre la bali fango ayara da romali lo palangi. La bali kelakar, la bali mai-mai, la bali fama ima ikira da romali lo palangi. Berme fatubu badedera, fatubu bagi raerara. Medro manesa na lafo eluaha basi tengah ya iya bazo masih dedera. Da aza kasesi alua baniha bagulidana. Wa afalu faduhu de bah Yesus Kristus. Si otarizo rugo si moito bagulidana. Babolohe fangorifi. Babolohe femana. Babolohe famuso de. Babolohe hobu-hobu. Atau ni hasil faduhu tede. Bamedo manesa na bergamuata sile omasi lo palangi. Noto ele niha bazile sehi. Bana itegu ya taromali lo palangi. Batenga moi sehi. Monene wa fatubu nia. Monene wa abau tedenia. Bazi ma'akhadre irama ina. Ibe ikhada wa abuto badudu Yesu. Me ila. Mo ke zolo oya iya meloda Ba adre imani ba ngomae. Hadiah wa fatubu ami. Hadiah mo dege wa matimi bada Bahebisa dan nami ila meyawa nononiha. Bazi so iya fena. Eluahania da akhe Yesu bawa motohi badudu niha meloda Wano ya iya lo palangi so kefa auri. Iyo pakai bahebisa nami ila basi samuza ma dan ya bagi detemifena. Na mei bazo rugo Yesuare. Nami ila samuza ma ono niha manahai bazo rugo. Eluhania bei mi faigi Yesu hadrege meso ya to bagulidana. Mi faigi ba mi tengeni mi manahai ia bazo rugo. Wa mangahuli ya bazo rugo. Tada wa ya iya razo solahemi. Razo wa abel sohe. Uli aulitane are. Ibe eba boto bade de kheda ma are. Mete faudu tater tede wa nahai Yesu ma he. Mo manahai iya bazo rugo. Tada wa no ya iya lo walangi. Ya iya wa ngorifida. Ada berdai na ada tabali ya iya duho wa aurida. Tenga ge bagulidana are duho wa auri. Ha Yesu Kristus sito bali roti fangorifiar. Ena mamati ita khenia ta o iya ta o zo masi iya. Ena mamati ita khenia sorry dede. Tabokai dede tabokai ira gira-irada. Boy ta fatau dede hadregin wa abul gira-irada babang ilala khemilo palangi. Boy fatubu kheda na hadiah ni wa lo palangi kheda. Boy fatubu kheda na i aminesi ita. Na iboto hibadede da ba bano zorugor. Data tema badata falua sorry dede. Ena to bali ita situ duhu sa mati ke Yesu Kristus. Ya itolo ita lo palangi. Si maneda romali lo palangi ba mangada ita. Amani amoni asola khemi bazorugo. Sawagala si baida romali mesi no marongo. Abo to badede mapano ya uga lo palangi. Baya uga pangorifima.
Ifataria na le aboto baduduma. Ifataria berba apu era ma. Hulen na le ma o medo manana fatubu khema. La khemi me adre. Mapalinga getenga sangorifi aga. Bologa dedu khema ama. Pada ma o ma falua sa ai. Mino fasugi khema bada romalima. Bade Yesu Keriso no ma adre ni adre ma. Ya Tuhan.